Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haga arpusan tarik ukelalan kot arajar arpo UMDC jongka JAO constituency uba poleng do ula IT yaki CCTV camera syaka dorbar shnong Kuala Pati Shillong ban pendaj hagi benta beper jongka shnong kenang ban yadana gino ki kam runar ruser namar ka jingjelai syaba palat jongki brio ki bajumlien ban didrok bat ban le yakino ki kam sneu kam sme bat ka tu ka them ka babu pat yaki nong shong shnong haga jingsir mensim. Uba poleng do haba kran hak jingyalang balengkot ula ong bakini ki CCTV kamera ban sapendai hak snong Kuala Pati kin yarap haduk kata-kata ya ki bor penya snong bat ki bor pulet ban kem ya ki runar ki bawan petri syakani ke snong hadien bakila le ya ki kambe an hayodo namar bakani ke snong kadai ke badan markhap bat kayo ke snong Kuala Pati kalong shisha kalong vulnerable namar ba kalong kacakak ba hajan ba hajo kayo ketika commercial area ketika birung omtang nang ninasor rai nabar soru bat kabalai ke bun jat bun kendun jat bundriu di kaba nakwa ban ba ketika por kalau ba kum kasnong kin tin ribhai kin biar nama kin aset nak minta jong hi kadang ban la ban kampen bahaban enhance ya ke jingan jong kinong shnong jong kinong lek tongwan bat jong borok nong shnong bat tikani the idea on ra gini ki kamera in surveillance system kalau bagi suhu ba ngimla kamlang possible ba the police department kandan present jongka manla marunkas sikot Jakarta di kani bagi ong ketaka community policing lani ka jing pet perman ida ka community dak imlang salang bro kowe bat ngitip kani ba akum ka statistics dalam intelligence ni baka Meghalaya kadai ka state ba dunado ka ratio jong jing don jong police apa yang nujual ke population kebamut pa ladang iklan sepang kajisngan bat kajingat bet jong kasnong tau kadai kai ka jing kri lang collective responsibility jong ke imlang salang di dakani jing smutu ka dorwasnong kala approach kala wan kendu ina pan ya kani ka jingarap ning bagani ke system lala ban pembiang nak beta jongki dobashnong borok bahap hakani ke PDC constituency bat menta ke dobashnong kalau pergi kalau ba dan bok ba rayo pergi dobashnong ke banikong banyo ban inaugurate hakani ke sistem tengah pan ni jing trail kat ke jongki bat piru nganget pin ga kedui ki nong ba in extend in alang ke jing trail kat akawa ye ke jingmut hi kam dei tang ya ka crime detection lani ban lap iki nong kam sni de ba kham kong san chwa ka crime deterrent ban khangla chwa ya ka crime ba kanja ki sisin bang la ban deter ban khangla ya ka kam sni ba kanja to tumut ka detection hi ka nomwan ti la de kini ki kamera ka along kedan ke jing tip pak ba kata kebut kata la hirap shibun ban kita kan jing jai ni comes new kumba ramasnong lepatai mentan beja hagini isni khamtam bakala jur bha kane ka drug addiction hakini dong juga sor ke jongi di nganget ba kani ka step kan hirap kan long kan mau jam jong kan system ke mai tapi di nong shnong kin yo thia sok menuit thap gadon gejing dik pat khamtam ruba kinyarap ban pentikna ban maintain bhai kin kitiar la kilong di kamera bala install bat kiwi accessories ha ki control room
Clear ni ka step ba ngila play la inaugurate ya kini ka CCTV surveillance system nak benta ke Dor Bashnong Kolapati. Rishbu. Tata tanah Cakap pembelajar slide dekat tu. picture UV. Cai mana lah. Dah zoom ada tu. Azul in over.